fast pea capsules de e mema ni nyina che se emema edru no che se obekọ kwan so no nya ba akọ no mo a na obi fry me se opeso otu be ye 10 na me se otu 10 be pa cho me nton wo intina me betena se na ma kire ba bia me se ko pharmacy shop bia ana se herbal medicine shop bia me pa cho oto pe fast pea capsules ko na kono nombi na oba no wamfo wanim anye fom sa enso ena papago furniture enkonwa papa efie die me rofo efu wani kirem se sia ewo Kesema junction ne so wamugusu eye sales ne dendendin a chese promotion no enyasem ketwa o office furniture ana furniture ahuru bia me pa cho wo carpet wo wallpaper wo blinds wo bibia chese office nkunya no kra de ne ejai wardrobe dining table chese papa pebi dressing just wo bibia bi say furniture what ase etifu ani chem se sia papago furniture Kesema junction eswa ena wo mitiri fefefe eya shasha hair ena ashemi rin fefefe and shasha risk ena ashemi rin kama me pa cho baby awo bia no fa ne number ne sisi a shasha risk na order audience here ono so e promotion and watete so me ka cho say rin ashemi 350 Ghana cedis pa unjindi watete so say koda koje odi ena we no yen hye dance style you utam hye utia na ode kosa na mpabu ehye me fefefe kwajo shoes wo Sakaman Junction enso nyame ye road ni so hwa na kwajo shoes e wo mpebi a wo bia opese otu kwan na pempabo ahya winter no nim se bibia wo kọ na wo hwa fa weni chim e wo kwajo shoes sa na atare fefefe a ehyemi efri covered up GH ne number and that screen no aseno or Instagram all the social media handles ni nyina ye covered up GH was it Nayas and saying ta cover ho na me asa me cover me ho deda but also me nsesem so ho nti wa hwe atare na ehyem je say maye raba papa bi maye unique covered up GH me pa chobo modern na fa ne number na ntare ahoro a wo pebia no wo hachu papa wo junction ehwa wo costa bite ho ne ehwa unsanifa ehwa covered up GH eho modern na friend sisia afe enkapodie eye the boy fashion jewelry many makeup face so just love beauty palo me dofo e me say mri umame intwa me ho enje aboafo enkrato emrasisia. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Wait, dear grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee and na me juma dinty, ma po me din when me papa, na se bad ma po me din when dia, and one Jifax Mr. Bonje, Jifax Mr. Me jina pa boatenten so. Just say Jifax mama your best in one kasa. Minya bema. Ebama wusuwa ye be mama pa. Say ti ameji Jifax Mr. Tumpre kopeni say. Edro no hote ye diafa abefu nimdia kwanso. Eni fidye wonwosuom. Ena ye ne friendship kroje. Ye nunti ma ye resadye. Enu wane Jifax Mr. Nemo mitie. Enye ma pinfo. Oba o ma akwala no fo. Ana akwala onye nya enfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwade nkratoa yi mu agye atum se eye. Jifax Mixture. Pa. Atadwe eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wo
Etitirifu wo Ghana promo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe na ya chi atum. Delivery baby a ekobia e free. Afi yegusi ye sales ndendende. Ye wo mu a ekosi next year January. Baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema. Papa go furniture any challenger no challenger. Papa go furniture e konya papa papi. Pineapple, sweet oranges are not sweeter than Malo, sweet. Say me what, now my dear, yo. Say me what, now they want you to come me. Or say me what, now I be seeing, now I be seeing, now I be seeing. Me there, want you to come me. So please. Sweet pineapple. Hey, asem we do nyum say bi so dia me nim de ti ana me voice no. Say ya no watu kwan ko Niger, say Dubai, say himfo. Ebusia for mamu nyina akwa babiem. Ena me nsa aka ya Broni e wo fie ha say the little Vivian Jill. Vivian Jill superstar, the legend Vivian Jill. Ne ba out no from Nkola Brim. Oseno obiya nim se ne first born no. Ai wo fie ha say ene ni be din komo enna me akasa me counselor papa bi a chese ne ho fe anentu eto che say body a body face so de ya correct and I can say ai okay of tell am so odin bi ya woka wo se face ya munchi ana ya mutu that we dey ya correct bibia esisi kama counselor odo mother papa bi e wa ha yenkwa ne komo makwaba ne yemfa komo no enhyehyɛ so na nim say du kwasi ada say dia daje enne posokra e bi say afọ mamu nyina akwaba wonfo anodin o wodo jai sawa ho sister iba cho me so mi ko machi besi tola ye cameraman so wan so mi mu a enka me hwe for ma mi ti ekobo counselor asamba to Emilia bro be besi asamba to asamba boko me na da tutumreko me kra me hu me bra so besi na ya se wi ase nya audio ni e fra wa pick phone no me hu ana me o ho fe do nya me sra fa sis pa se bia boko me ba bia boko what na me sure so bia ho ye you and a superstar ba superstar ba the legend the firstborn I Vivian Joe the niece ne doba na de nyina na no te and this is I what you see say chiao baby I will be and check see enkoma what unim say I really love you so much ya me so nshira ene ntete ye pa I would ama obey you nisi bi wedru bia obodi nche say wona ne kasakra seconds bia na obodi ya me nshira what ya Broni ya fa nhyehyɛ so wo free himfa odi anka say shada kem Edison. Acho medimpa de you wan ma me na ho me sa you hu sani awo to an nwom de yakɔhwɛ ye no me refi kra se me introduce just say no wo fa nkɔfo nwom a na yes ade ne ye ne passion anti o se de wonpe actress ne nko a because wotu nwom omum feel this oye covers now they grow account na ya na copyright enche wo de enche ensanche wa wo nipa bia no obi anim se media ete ya no mo nka hwe oh de bebreye bi o se se de yakɔhwɛ ye ofori amponsan de o ene ye chia ne ene ye show camera ni wo di eni ni mane sada bra pani ni hia wa ha o ma fe o what you see uncle ofori amponsan me ma shout out what you see I love you so much what you see love you esa some ma copyright no eche no na eche ne body na nkasa eka ho because ne body na no den ofe wa hwe Vivian Jill ba eto say me that see ba me ya udin anka say shada kem e de say pacho me dipa de Nancy Amuno okay it be producer can Nancy me say Nancy because the engineer ni ya bro okay u free fa pacho ma me free bonwere okay me yo monwe kente no okay na papa so free anomabo okay so we have fancy have Ashanti pacho I want me nya Amuno no free okay pacho
Okay, to go school where him mo yet do say o ma me ma no. Pacha year 5. E ma say me ma say. Ma 3, me ma 2. Oh, okay. Pacha me na me last but 1. Ah, to timi o de. Eti man aka ni no mo ho ofe. O san fere ade. Ah, sa o ho. Na timi to nyum sweet oranges sweet. Sha hwa. E wa ya no bi eni o. E wa ya no bi eni. Ani pa guam ferry. Wedding view say. Pacha me ferry. Wedding view say. Ghana for say me say wedding view say. Your life experience wedding view say. Pacha mo 28. 28. And when you Minini sir. But me before say you would be 21, 22. Oh wow. That's nice. It's woman no papa we fa. Pacha mama de waka baby. Oh kusse. Pacha. Mama papa de Accra say. Oh okay, that wa Accra. I went fa. Assalam down. Oh wow, that's nice. And see that show. Any man shout out to mommy. Oh, TV sweetie. Shout out to me papa. Na say so boni. Mr. So and so boni di na papa tirimunya ne dey. Shout out to Mr. Echo. Amono. Wow. Wanna menya me dey free. Oh, okay. Na me ta disie. To go school so we. Pacho me call JHS o Accra. Jam pacho na ho nyo sa. How he? Pacho dey come o. Ko JHS o Accra. Okay. And he fan school we. Me shase o Agri Memorial School Nima Police Station ono. Oh, okay. And I me ba Kumasi Ashtown Senance. Okay. And I met to so Jamna Kente senior high. Oh, okay. But men we who drew him fan when we is it SS and GHS? SS3 men we. What me drew? SS3. Na me ye wadom. What me drew SS3 and when I don't me na say ye pamu free na say e me masam na akoye wo school. Na boys and girls na say girls. Ajo na make school. To ko me masam ne pamu. E suspend you. School na me ho jopa na the one na me body stage assistant na mo frɛ obi am pɛ me da school mo. Oh, okay. Nti na frɛ no frɛ me so na me ho na time dia me nim. Oh, ho dia time efe. Oh, man pɛ me da. Nti pa chenye emu bia na. Oh, okay. Na de ntia. Me nim eno me so me experience am nya no wiase no. Me ko school me do final year me try e do say e do final year na say e be bensi e ko try exam sa. Me ntimi ntro. Wow. Miraculous na makoma na asa obi ti makoma me ye bia me ntimi ntro asa obi ti makoma. Hey. JHS ana ye o. JHS ye me. Ene no me force mpo exam sumo kra no na me feel say ba me mia mani na me try na me pass na de ko. SBS end da. SS there dey. Etutimi ko ya kodu JSS senior high 3. Trying 3. And them me call 3 and but what's no. Ana start me new class. Me new class but na teacher ni. Teacher mba class na say kasa na ye din konkonsa dia me okay but teacher ni new class and then say na bia mabon obi oni me ko school bia ni minima de pa minima na minima de. Ade o mabusua mu ana say unuanom nyina sa na nko a cho de bi. Unuan obi awie school obi aye okay. Na me kra me nyare sap minim de ntia me unye rura class me to me ni yare bia me nyare yare bia ba me nye rura classroom ope e wo se makoma ya me na me pie. Wow. Pachan ti na abanesa na me de jai school no pachan me de jai ti me jai no me imagine say okay ne me try na mak register baby na matro and also sa and also the same thing me register for magim second to say Eddie Edru sie ko chwa si na the same thing am say ene bia na nyame na me say nyame person me ko school that time na mama ti ase achana mama so sorry nti ba sa no e de na daddy o papa Mr. Munu oye fa ho o try one say abaya kama say na papa pese odi edru baby ye na onye nsan dwuma pa bi ye na ibedru time abetire exams bi na counselor na yare ba be bo die we kra nya yare na say wo ade no wakoma ete yeah eti akoma sana so obi ti wakoma so bi ti makoma and minim okay sada na ebe hyasie bia na teacher ni bia teacher ni bebo wabaso na minimade okay it is a teacher ni bebo wabaso na me not like me feel say me hu do am say class me notice me feel me hu say ba sada ne ba now we prefect
Asa school say wako nyina na ye ma post and me post bia pacho. Wow. Me post bia but me dey ne say. Ana class na wona na wo ye ade ana na obi ye wo sa na. Na nye me na me ye ade but na me komo mo ye ade no ho bi. Okay. Na me nsua de me no be jibi as of the bedroom na ma pass it. Teachers for the mo me nye serious so class but e be ba na ma pass nti omo ba class na e mo wa hwe no si hwehwe. Ese na nsi we no ye hwe. Eti wo de wani bu a efrifi ana wo ma me ebusu ma na papa ebusu ma na say ye ntoma. Pacho me de me mfa mani mbusa ade no. Okay. Because it is an ke bia nkombe kume. Okay. Me sure say e bia efrinyame nyame na mpese me. E ba sa mo ko hwe mu. Pachan. Mo ko hwe mu no mse de bia mo ko so nyame me ko hospital. Mo sorry. Be bia sorry o info bibia mo say me okay. Hwe nyame o man ka bibia say efrifi na sese. Na me su. Na me dem be say like me na mpese me ko school de na manager na mpese me ko school. At fine ebia ne nyame cheshe ni bi mpese me ko school na o ne pe mame ba sai like even do man ko school ne kwa no me try na me ye bibia engo for doubt me ka se me ni SS certificate omo doubt me wow adana wona oboa de ben uko school ase na mte ma nko ba me make sure some bibia me bia mistake there ne Timi de matra me hu ne se nyame na e bia nyankopon pese me ko school ba cho ne papa bi ba cho me hu ne se nyankopon nyame nhihye ka ho bi on pese me ko school but na emumo o ne pa bi ene de man because me matra nye ya hwehwem hwehwe de me hwem pa ba cho final year bia wo si waja school ba chan nti wa wo hwa wo hu ne se ye bibi ana se den ya because enye normal counselor enye normal cry tu shy one kasa wo tsena se no who ni say yedi so junior high and so the same thing junior high when your certificate no and me nya no me foresee junior high there no me de like pain na me go through na no me enjoy na me but SS na ke bitimi ama o de e ne de ende me ntimi kura ende enti akoma na etisa na ido koto hospital ye rasho de koto hospital enti e ba ne sa na wow ini emergency unye do emergency na doctor say na de na yo enti de na yo hwenya wo ba ba ye den wow asem enti hu ni say anasa meka say hu ni say a spiritual thing na cause e bia say na hu ofa ne ade no I mean, schools I did a man call counselor, and yeah, any papa. And it's a way, I will be and I say, parents will be protective because when you at your age 28 or 29, we have a papa, you have everything. And not just that time I go school, no cry, and then answer to one. It's who Jilli say, nay, spiritual thing. And they are winning what's not saying who says spiritual thing wrong. Okay. But san pacho se me ka bra me bre ya dinti me person me jedi say spiritual thing no. Bra me bre say spiritual thing na. Me jedi say nka nipa omo kombe kume. Okay. Ene nko mun kumi mom. Na o say like o ene kumi mom e na me ndru final year. Say spiritual thing say den me bompa ya. Okay. Nya me be heal me. Ana me nya me be jeme. But obi a spiritual ye no dan wa bompa ya na nya me anje no. Nene eza ndi na umra na so na umra na so na me oni hwemosa because ye oni me bia me bon mpa ya nyame tie okay nti de nti na we de nyame mpeso beti okay wo ba me hu ne se pacha me woda hu ne se de na o ka hu ne se nyankopon pe ene ba nti me de se manko school no se me wu ye me tie ase okay se wote kumasi ana ate akwa pacha me te kumasi but enche me movie abakra ade nti na enche obi movie abakra me na pese movie pacha me na pese movie ana wenya be me bia o ba beta nje on kan ha na pacha me beta ba me enche me be worry enche be worry pacha but me nka date because me hiu madaro ma me shede hiu bia okosa enche be worry but wadaroma unje de hia ye mu bia wo de me nya oni counselor de bia ba ahwefo de me information wadaroma unje de ade aduane na untimi nto waduane no sika samunye enso
ana wusuro say no so ye nipa ne do so e bi ata America wa de be so no so akomate no obi abati obi ntimi nyame show ho de on de nyame show. Okay. I side the ejuma no make I say we actress and I will trust and e dey ejuma bi na we mpacho mi swano na no talent bebre bi ni tibo mi amete obi anche me na me boti enti no me minim tibo obi anche me enti school sem na nko yesa no na me plan is any me kwa ko polish no. Okay. Also me drew on say me brain na for sem me doni pa de wa me see de me ho man na for madam for pa me na ka sumasem afi ye drew on be me ko bi me nenam ne ade ye drew on ma madam ne pemas madam no fere me pa me nim o ma me nya hwe ho ne ade e na konkonsa madam for dem no wadi konkonsa fititia ho no nko na madam be ka sama oko madam be di konkonsa ma be ka cha akoka ama ya pamu me ani ya pamu obi am pamu na ya me ninka wani nka wana abeko konkonsa ni die wani be da ka na me chaye eti me chaye na ma madam no unse okosua adwuma atetia eden ya mbe jojo ni ade sa madam no onye me sense me nika won nti na me ni ani je bia se me ye nti me nam YouTube ba na me de polish bibia na okay it was shop okay asafo okay asafo labor side okay je say what salon ho acho na nye salon like me boba me ncha na nye ne salon no okay say bi susu no okay say bi susu na we hook up na dinya sika na ha na e pese ye wadaro acho okay wadaro ma minister minuanom ye tre panyin no or akwantum okay or when he fatai or US okay nti pacho no na o support ye okay ono na oboa me kakra na me a me ndini menum okay na me di bi me aso na adon fo bi so edom me bi obo ohun social media kra na otimi cheoska okay yon ko force so bi ho TikTok ko otimi mo ye ne fe otimi kana koma okay na say TikTok no onstre no amount o so oje and say TikTok na ye TikTok e pa abo me pa o started sa o TikTok we na di say TikTok me started no 2019 but my video started viral no 2023 and I started me sound 2 years ago okay. In the morning in the morning every in the morning me na me toy and na video no dey twa ma work and say me ma kweti me sound no almost am fata me nim lady be use sound no ono lady ne dey na afi dey trend me hu an ma kometi okay and na ma me videos no call viral but I didn't na me ma kweti me sound so pa kweti me sound na modi am obi say me dey fata me lady ne fata na nim a ono so nkasa o lady kro no mpacho be na lady kro na bia na ho fe chen won say concept bi ho no ma wo ya say na all kind in the morning bia na lady kro no hwe na nim a say John Sam kakra no won nim so de hu say ha nti no bia say na ho fe too much no wo yes ani ma na e say dan fata too much tell me ma okay so baba lady no so anya de say me nim say your friend is saying le handle what you can James unim pacho men kind handle okay bloggers na edin nanim no as o che nails bisa menim sem pacho mahu a there be me hu pacho counselor o de na asem hu but on de share dem and on de na trend okay TikTok okay TikTok ni mo na aboa for sa video na trendy na ma aboa for kakra e buy it say see ya o ba be worry ese sa mo na unya na kakra no unim say me bi mu de cause Ghana for the and I make say Ghana mema de and actually ana unya ndodo na make say 90% mema enti no by mass so ne mass chembi okay but mema ne doso it say ne o be worry I also be worry enya ade abinya sa actually ni bi ana so say still benya mo so no mo mpeme no mo so mo mpe wo enti so mama mbium ne no mo boa no mo mpeme oh okay achai se mama mbium de na mo pempa na mo anka okay be ma na o be worry na adwuma be na o ye achai me sigaka sa o bank manager ana o MP no mpe social media nti ba say na obetimi aka che say na e bi o MP ana e bi a
your friend is in go Jilli be and the normal. Jepsi or the Juma. MP. Pacho baby. If I show on social media. And see, I see a word Juma way. Pacho baby, oh, sir, not just one person over catching you. Oh, yeah, Juma be. Them and all bear. Pacho only has say it. What's it? Aborigine for US. I told Brand a penny mount. Pacho the Miana Mumadi. To introduce na my brand, maybe for any name. Come your way. Papa Jawari not to. Oh, okay. So, well, TikTok account, you know. Abrewana Nancy, is it? What's the name? Abrewama Fiana Nancy. Me de me mame Vivian Joe. Okay, now they pay attention to now. Now, what kind of boa mintina. And you'll be asked because you name and crofua. It's now what they pay attention. Oh, wow. What kind of crew? Now they pay attention. Attention, I'm doing a ding. A share one Abrama Fian passing a ding tin and Nimunian bintino. And I'm so. And now, Omunim Abrama Fia fame. Okay. Pachine. Omunim Abrama Mafia. Omunim Abrama Mafia production. Pachine, me like production. Okay. It is a say, who should be your fame? No, be you so deep. No, should they ever trendy and the veggie film? And Munyam check a sepa. Any day. The other make us any day. They say, we all sound that. What the untrendy will be the trendy. What has a yo ya? No, wajen Munyam na fason na year sound. Okay. But when Menjen Munyam name fire, may appreciate no. Auntie Vivian may appreciate. Like, me obi who say no. And even though be en kofo nche da nim no me ma ne hu say ni ntina sebe yempo no menye opportunity a ade ntina okay na ade abaha no because ha say nye sebe akwahwe akwa e TV keto a say metimi abo what pacho enju TV so ada ya so na wa frame dia na say na me frɛ wa mpa wa na frame you na say Auntie Vivian aboa me di na aboa me ama. Oh, mommy, very good. Vivian, Mr. Penny, very good. I said, I know me share no airport. Mrs. says that Bena, on the corner can say, Nayas, now me try and be with Kumas, Kumas now me try me be. I mean, she's so good. She's very kind. In Tinyanko Pon Shaw says, I mean, Shawati, but was so banning we pa and up to now. I appreciate you. I did be away your money beyond. Obu Honoma. Obi pejano no drew baby a on kind of crabby. Titu ye na mafo na ya bana ahomaso intino. You drew baby a na kai mu bi but obey die. Usu kayo. Am ye sure say wari a oba be wari. Awari oba be wari. O ma mi ni mbema no. Me ma me ben pa. O ma mi Vivian jo. Pa chan. O ni mbema no. This one no be ju trinsa na na. Ananya ono a. Enyo ono a. Ade na enyo ono a. Say, Kakasi and I say, Kono. Yami adu ne dua. Eso why because eso ma wari any train the fire. The awari was wedding and credential. Into your or so do nya be so be trendy. Not just say, oh, okay, everybody has it. But girl no ma sound in the trendy. Eso done as because one ma sound no at the end of the day, o ma ne call viral. Emma. O ma na call viral, but o mu nim se me na me trend na me ya na o na nim na da so. E call viral na nka me nim da so me de na o pa but o se girl. Sama sa sound ne ba ko na yen ntie. Obiam. Pacho mamta. It's you. Obiam away in the morning. In the morning. In the morning. Our lives and place the road. H. Good morning, Jesus. Good morning, rock. Bedia kwe. I know. Chere. Mami ana betu esa mo amoti ana losing my voice. Bedia kwe ni ampara bi sheshe. Me ana create me. Wow. Ana obeji afa pacho jai me sana wodu eni. What was that? I'm gonna help her. Ashime pa me broken heart. I don't can show mommy. Catch your mammy according to no tumba and can go no jai o sound amount. Girl ni nya hwe, girl no ni mo hwe. Okay. Bloggers no. Okay. And I found him now so only peer because a batch on me
the page na someone can say wow beautiful voice or say thank you guys instead of someone can say oh pacho nyame okay because TikTokers maybe use sound no okay famous okay go for wow beautiful voice or say no matter tag me this is the real sound donor no matter tag me and now they don't tag me or better you why before so be free ado and then cause before so be free ado better you pa ura TikTok mo I think actually was it 2019 but to be year famous or no 2 years since 2023 year who is saying e wo honom aboa ana say enko for criticize or whatever I say minim aboa me pese me go say aboa who is saying tia aboa ana be ma na wo hia na wo ho nti na wo ni say aboa wo no pacho me hia be ma no okay be ma no na me hu no me pa na hu no kuma say pacho ana kra oba Ghana na hu no pacho ba wo timi kan chem say be ma no o wa bruchi be ma no Ghana he ya wo ni partitu wo ya me bo ni din oh pacho okay memo pacho pese be ku ani ma say because nya sa ma me dem be kokot pacho oh TikTok abo me pa okay mama share nkofo ata say ya na okay we share nkofo pacho TikTok royal so na me de hu oi okay pacho eno mu na de hu me a okay o frame me me de nya na me frɛ o refi kwabena ni mu me na wo de hu me na de hu pa me na de hu wo na hu mi wo so pacho me na me hu wo so me de me senior me ye kenkon oh but aha nti wo na wo kofrɛ kwabena ni mu na wo ne discuss ye kwabena ni mu o Germany shout out to you pacho but I say na ye you know ye meeting no interview na say ya won say nka wo ba so but unya ye bi aha nti just last week here na me frɛ wo say aha pacho me correct bi wa say enam kwabena ni mu so sorry kwabena ni mu pacho ena di share me good and my power semato now but wo beba na idie eye me a na me san efre wo say bra good ba wadaroma okay sebi man mon fan cheme pacho kwabena ni mo introduce o me chewo no say ukohe page nanka me di like David me ho ye me fe na say na wo say your friend is saying Vivian Jilli and it's also yeah and I pour my asem so much and it's a good donor in your industry ni media no one say me do ne yema ade ana say me ho ade bia nti kwabena introduce you ma me say you have an experience a person e be share na say me ma ho kwan na che say me ma ho eba yeah it hu say we TikTok star e wo TikTok na so but trying because na nansen ya so na yeti say will be air can say TikTok for na mafa mo hu se maye mo hu se mo ye stars yes will be anya stars e wo so it hu so the star na acha me star me go so okay it will why TikTok no hu ni sen so m sen sister ne se mo nya stars yes stars be ni wo TikTok ne so me pacha be ni ho okay your stars so obi a TikToker like go obi amanfo nim no obi a TikToker obi a like say nim pacho nim wo a nim Vivian Jilli nim obi a nim ono so nti ono make me aka so ono so star but me a TikToker do but enye obi a nim me go so e bedru me bi no nkofo be hu me okay nti me nya star me de me nya star we star o Yesu dim amen nyame de ho do ato minu ya Vivian Jilli akoma so a wafa o se ba de wa hye ne ntumam de wa hye na tarem na wado waboa wato now no ne hu nsuo ne hu mframa no ne hu lack no e bi adware into ye star what na me din so me dru ba bi a enkofo ntoto masekra wow ne din ti no ama ba bi an wo se me dru enkofo en wo se me hye omo okay ne din ti me hye enkofo bebre okay etu hye no how kasa uria okasa usi ni din mu nti na me study promoting account no okay sem ko fa edin fufuro bia e bia nka me nyi ni senka me videos ko me ko viral eti na ni je ana say oyo okay say we use ni din no e di promote wo e di pay very okay but you no kwa ne ka say me nyi so abrama fia na nansi sama manager ni din no o the manager account enti me din no abrama fia na nansi e na wo na wo hwa say o ya tro manager official
On the day in a mammy. On no, they Wow. may be a meeting for the chi on one. I did impact now only Vivian Joe and Nancy and I didn't sign the when you're a friend of honor. What didn't it share a baby? How many years new? Pacho me who no. Me ankasa de kwan me fa so ho no. Me wo school mo na me done pa. Okay. Or you be out me room model na me pe na me school be SSO JHSO. Obia hu me Vivian Joe. Enti after school no my friend be ba me nchen and your call pa bi wo your side of Kumasi. And no say oh Vivian Joe so yentem ne enko oh the say na offer Eugene Murat. Producer Eugene Murat no to hobby no say ahwa na bo mba ndin no. And no say pacho nye wo madam for na me boni no say I for Vivian Joe na me pacho dey bi no say me say no say any ampa wo say na ampa. Wow. Na me so pacho mpese no say minim na me say minim no say on your friend no Eugene Murat no. Na me say ne mpese me meet Vivian Joe me don pa mpese me meet no. Okay. And also okay me hwes or hwes on na dia or be friend na ma me. Nto no ma wo hu no. Pacho nto friend no. Why na why should we share? Eugene Murat. Okay, Eugene, okay. Pachai no. Okay. Oh yeah, why? Or your producer. Kumawood producer. Okay, because one chemo be hu ni pa ko. Okay. Me de me share na bonti keke o. Madam for na bo Vivian Joe, dey no me dey afre me kwa na. Ono ma wo. Na friend, to friend or come me warmly. They always see me kasa ye no. I was shocked. It's first day now we share Vivian physical no. In person no. Na feeling it is saying. Na me hu dey, ba na me ferry. Na ferry home. But na feeling it is saying. Me ni Jilli, I me said that song. Okay. Emma and also share me say o dream be able for feeling. Na me person me meeting me na for nyina. Be say no mu sam na ma mo say wow, we are say obi abenya because na me like my desperate person me meeting me person. So the extent say me meeting the kwa. Okay. Me san ne ye ma ben the more me ne ye adwuma. Okay. 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 Oh wow. Show screen this way. Okay. What you say? Me de me nyuma ba. Okay. Good morning, Lord. Okay. How you come from heaven above? Wow. Memories spinning, is on the throne. Good morning, Jesus. Hope I'm away in the morning. Harry in the morning. In the morning, our lives and place the rock. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. How you come from heaven above? Okay. It's one who say oh dear, no one say you're muting no. They didn't I'm muting on TikTok. Me muted. TikTok. Inti na just say ade no sound ni ye wo de ampa. Oh, because ye boa, enti ye boa, won say me producer mobo. But sound ni mba. But won say wo de no sound na ba. Inti na just ade ye wo de ade. Aha. Enti no. Yeah. Eti woni Vivian e share na me e pese bisa say e dey impact na wenya time out in nanti up till now. Yeah. Patron de nima bebre. Enti ye pesa okeka because obi boa you need to appreciate the person. Say na me nanti ye wa ya ma me nima say na wa ye na otiti bi no hwa on say sa me be ya na akole start say me boa na me boa no me know me hoda. So what I say, I appreciate it. When you pay bia pesa de man. First of all, Abraham Fian dem zabroche for na hwe ne titu. Okay. Mama my famous or abroche. Me reporter. Okay. Superstar nam dia to know so. Me like me nya no reporter. Oh, Kumasi airport na Ghana Accra airport. Kutoka intermediate pop. Nancy like. Okay. Superstar na who use where the BCC here? Superstar me so nam so from superstar aside Vivian John na go from superstar because when him say den am person me superstar nya Ghana person me superstar entina at least ama maji me den kakra na mu ananka mi hu no na mentimi meti omo no enam ne so meti me meti omo freely amembre ho okay
ama nani monyam na wona bia ka me bedru ba bia se na be treat on no sa na me so ti dia na be show camera ni me waka chere Vivian jo oh ka chan se nyame hia ne pa do ye ma me bia me appreciate enye obia na be ye de oye no Auntie Vivian nim hia ni onim sebe sikani onim ahofe onim obia ne ho tan ofo obia ye ne de unim de me fe se bia celebrities na meeting no stars na meeting na wono na ebi na ne crew members in na nam no obu ho no ma impo obe on person bi like obebe wa ma obi hu se wono ne nam but opeso obi hu se like opeso o chi obi ase wono or like wono ne nam o hu de wa min sinka no sebe ye ne nipa ba ko sebe ye ne nipa ba okay but yen say yes ye be kasa men kan boni a nipa bi so che okay bibia woni de so ye na nipa ba ko bia be wu but e bi so nipa obi so che obi okay ebia do am think na mbatia se pacho I'm just grateful nyame hia no medana se pa nyame hia no okay nyame hia ne pa ne ma bebre no ayama medana se okay nti uguso ne nam pachan uguso woni production pachan wow but I hope say obuo no a wo ma no esonte because mo dodo na no say yetai e kam ben ye ho a edu ba bia na mo pese mo de yanim eye fom pese mo fire for granted as say obenya wo ho kwan wi a edu ba bia na say no kasa rough as say I mean no san ke kan ho nsem bebre na ma no otro mo ye tro internet da yenya ye wodi anase omo ne mo nante ana mo twe ben wo mo a pe wo experience into counselor almost true wenya sa experience na anase sa we ni bi e wo ho da abro no nante ye cho David da okay me asa like enye Vivian je okra na obi a oye onye celebrity a wo che me panyam ne na sign bia onya sa se mo nkada okay na mama bi wo UK your friend Maloy mebo ni din okay sa sana odi ye free na we penyi we mani adoni okay mama ni bagana se no so ma hwe no kwa de like odi di matempo o se no bo so ma hwe okay odi ma no treat you an ma shada na me no atwa so na wo shade ai okay sa no ye me abato bia we nyame me bufu ye de ba me control me ho e be den se panyi me di watem na nkampese nipa wa boa me debi pacha me unya celebrity kwa menye sancho okay nti obusuafo nuanom nyina papa ri je say Vivian e fa o say ba pacha obi ani je e obi anwa okay e obi anwa unji ndi say because of Vivian je ono wonnam na wa fa o say e ban because of onunti e na be ma na obe ware osisi an obe ware uji di say e yodo kan e na odi aba pacha yodo kan pacha ndi yodo kan okay nte yodo kan okay ye pesa woni e share wabrabom deep experience afi ne yedru adwuma na nkasa so o ma me de ye kana asem awi o ba appreciate ni wa ya de ne ma wa ya ma wa be kan nyina na emum wabrabom de e no bidia ye wa be kasa de we de me rent me mfida from unkola brim besi umpani fie kwan so 28 years de no bidia ye o de na wa fema adekudie no still rent me mfi anase wani ada ho mianka sa men sheda menyo bia me de asem hye me mo but adewe adebia erade mfanche me ntimi nyi mfiri me mo okay unse ya na yese ema yonko fanye oni oba dia gra oni nkafa bema adamfo ha ntimi de me twiso mema mienu bias me nanfofo okay me pomase me timi asem nyina na da man bi wo honom okay you yankwa ti sama no like me think of it no ohu me no menim se no peme dia ba na ma ne pese oboa me banansi akwa na ma ne ma mehu se na ono ko peme okay no oboa me hu me ama me no ache me se no hisi afide all of a sudden me hu mana na ma ne so ne se ankofo me nu na eti fi me nu be me na mfo me nu a me ka ma se me no mo ne ko training na and almost my obolo bi kombo fom me no mo ko training ma okay okay enti na bi all
Sem ohumi a menya ne hwe no ma miska ne ade no afi man ni humi a no watwementi ase baby na so ohu se oma attitude on hwe manim kwa na nka bese wo so ni za wonya ne hwe hu sana menti ase and I'm them forgetting it. That was actually my first of all say na me hu na me dodge na wa downfall ni passe ni say e be catch me say o ye beifo hey almost omo ye mpaebo for pa me no mo na bo afa wa do na dwuma mo share link ma me omo ye mpaebo for pa man no so oje omudi se obi opem mpaebo obi okompa obi catch o say me kwa sorry we so ye say aso be jedi omo catch man ne say me ye beifo okay na me maka me menu mu nsem o ma so aba ma o ma so comment si woda wow obi ye beifo de e dem ben o ti man ni umi aha ntiana ne ade a me refida man ne say mami mbusa na de ne ha me senka mtim mbusa e kwan ka mo beto okay na de ne ahye na me ho mo an metwe bata e ha me bache de me ho asem ene na se obisa ansa na wa wari o ense se wo de sa ya o no esa ko wari o esa ko asa yi fufuru mu na me ma konkonsa fo de ubusa na man ne chese me ma mi enu no wo mo ana omo kodi wo ho tro chen papa e kire papa no atwan papa ne chese na omo ko ba later omo de omanka man ne tin ntia wo ka ne se bia na oma sema drechi nti na wo ka cheme no nti no so ko me ko busa isi abra wo ne o meka se entrentinka o no ne percent nyame boa na oba obedura na nka afọ mu na nka obi so mo okay ono so wa broche infa oga na habat wo fi kuma se kakra oh okay so nyame boa na so oba kuma se pan ankasa na yensro nipa nipa nye etu onam fofo mass entem sisia etese enyo mo ye very cool but we obi apenam fosem first na me penam fosem je nipa di kamensem nyina chi adamfo okay asama e bia meka chi menua na kam meka chi madamfo okay until say omo cheme se me magimi okay omo de no mo nkomo de nchebe to na de bia so na kan nyina sa arabic no and obeka na master di wa wo kan se de bia samo wo kan no yeah mo ye bibi na se mimi baby na se be koso me di kan catch mo okay aba me notice say me friends nyina ma fa bia obia omo mia mekra ba ko ye ba ko kan wasem ono so ye the same thing okay aside abroche obi go school like in punto obi ba na brabo mu on ka tembe ware but they say edu so wa ka kire wo pachan ne de wa kire mbe makro flower girls ana say omo ye de one on be ba be bo na wa ka kire ana say din me mfa aware ne bibi ohun ye mehi wo kwa o ye se wa ka asese wu adamfo na ye nto so ntwa okay ase wa be ne final year na nakoma yete what's the me baby na makoma ete o si JHS kra o be o woni final year no kra onya sa experience no na o injure pain no na o ye na owura SS na SS de na ye too much na ya say enema mienu hwe yamfa ba ko bi say o hwe biase anya ne panya ne ko school kra obu akras one dem kra wan si bida eso ndibiality e wo kra ewa brabom no is not easy obi anka the end of the year no obi anka na obi anka bewu okay obetimi poison no ana ya rebi be che no kra wa bia ne exam room ho kra bi betimi esi okay but santon nyankopon timi hwe ne me bi no yi afi ne me ba ya na ye nti ase but utimi etame na wuti ase a aside school no kra class 1 2 3 kra onim and so abrabo afo now and nekita no wo was we wie bas kra no uni experience ekita no was we bas kra uni any idea okay it is sometimes my fa bibi nshem se man ko school nti okay me ntimi nkwa ha minimo de nti wo frem we ya me ntumi nya aso no kwa do ko bi SS final year di ho ko bi yes utimi tro and now say obo boys utimi to start no so on bond e di wa fato no so na se utimi nya abotre enya twen ho ma betimi ne fasa wo ne mu ebe pie okay too much e wo ne mu because one can was story obi nim because obi no say be obi verse but one nim say because school no man ko and do verse wo okay me ni any important people bia oh my brabom okay yes if you say brabo na ye bo no something afa wo dey to obi wo do dey to obi obi mistake okay hwe so no dey na bo wo bra ade a enje wo no don't push it out stop it because I hand you a baby bejo
And na de bia nkwasa so ko baby na se sakewa e bia na ho no why ni ho o star bi ni ho okay choke so far right now you are left bit me dey ajewo and na jewo hu di de bia me ka say ya na de e me nkran say adem ni ye me ma won kame nche and we ka say na modern ba obua se me dwena mu se boa me nkoda na yas me ba okay because me na me nim adekura me dey me free emu hwe ba bi okopie Vivian ja nipa hempo na nim woman nipa hen nipa de obi enim nipa hen de do say me ben yes oni ne ehia face to face impo eso e bia o chema ba bia wo free wan na anwimpo so be shia lady no da ye nyina ye dru ba bia na anwim se betimi wura ba bia wo say ye wura no eso ni dream that there I come true so just imagine say bia nkopushi kuno kwa treasure so no wie e no wi so ankwa ba shia na okay and I said baby for now no nipa wo hu nkwa ba be hu o ma na say there come na cause say no matter where you are no me bu hu abon fia no men ka say baby a medru ni de e rather na me de aden na me de no nyame nenim ne enti a wo de why they are choking home but me nim tru me nim table she baby o yes so kwa kosua etire ye ya no ema ya no gba na yi ana no so wo ji nipa di ye sa so woni na nkwa ankodi ebia madam no ho sekura ebia nkasa bre eya na no se be yi anase ma no eye jealousy anase eye ahoya eye ne ma miensa yes eye be yi ahoya anase eye jealousy be ba cho bi na ya so nim so de wuti baby akohia nipa akohia na na kam na akohia ya na ye ma no ye kasa we talk too much on we do baby na se nyame kwa dem baby e bren ya na ya no kasa ebia nkwa baby a wo kasa no ebia so na okura no unim okay so the moment I be kasa no na from abi de den e de kọ okay na asai woni ema bi it nga wo kebi wo mu a na yes nka betimi akọ wani okay sis nyina hare ade enjoy homra ya menshira sister ya menshira what enjoy homra bravo yenji abafo nkrato emra isia. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century Messiah actress and in yuma who do pee keka ho and na medwuma dinti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so just say Jifax mama your best mu ankasa me nia be ma ebama wusu wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye dia fa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu age atum se eye Jifax mixture pa Atadwe eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa dia mitrema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitru fo wo Ghana probo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi.
And as you and come aboafo a won ebometri dom dane da yesramu ye hia more sponsorship. It's your number na eda screen anim no 0244605647 no bomodiana free na dwumadi bia opese bo hu de rude ma ona. Onyankopon unshaw do bibia. I love you.